ke rata ona mono ndate gore ba ye hape ka Lesotho bona Basotho bana ba borona bana ba re ba rata ba lo ingodisa gore ba tsebahale ebile o bo tsebahale gore ke bana ba teng mona empa ba sebetsa ka South Africa ba sekolong ka South Africa ba weba ka South Africa o Jwale Motaung ke yona ba kene sesiung sane sa ha ba kene ka haro sesiu seo Mosotho e mong le mong a leng ka haro so mme le tumellano ne ha o tloetsa kopo ya mosebetsi ye nngwe ya methati e meholo tokomane tse thago tse kgolo tse hlokahalang ke hore a ba tshwere bukana ha ya ho eta e nako mme kgothaletse re o etsang gore bonyane bophelo ba yona validity e se ka ba ka tlase dilemo tse 4 bonyane e fele 20 be passport e felang 2020 jwale ntle le mona a tshware lengolo la mohiri jwale wa hae empa taba ya bohlokwa he Motaung ye kgolo he mo botleki tša ngwanate ke hore jwale a be a le ka haro sesiu se Basotho ba leng ka hore go sona e le ngwana mane mo re reng re etsa kgweletso ba ebang bona ha ba ka ba tseba go ba e hae nakong ya phomolo ya Keresemese le selemo se setjha mme bana ba ile ka dipalo tse hodimo haholo empa ha ba ka ba tseba go ba e kapa ba ile ba ya ba khutla ba soka ba e ba ka sesu jwale re etsa kgweletso e kgolo maoba bana ba tlompe ba se ba laetso ha re itlhopheng le hore le ka matsatsi a Moqebelo le Sontaga le dikantoro di bulwe e le hore Basotho ha ba tlile ba fumana dikantoro di butsi ba sebeletswe ba tseba go khutlela mosebetsing mme ha o finyana haholo e tle ka ra ba fihla hae ka nakong ya phomolo ya Keresemese ba tseba hore mhlombe di office tsohle tsa ine di butswi ha wa ka wa phomola mme taba yeno ne supa fela hore na boitelo le boikitlaetso bo mhlombe le tona le khabane mona a leng ka re ho bona go nna betsa letsoho bona re Mosotho ye mong le ye mong ya phela naheng ena ya Afrika Borwa a sebetsa a ithuta ana le kgwebo ya hae a tlotla a una molemo le lo thusa re taba tseno di tle di phethale ka bolokudi ke gola ke yona taba ye kgolo ndate Motaung eno ke bekile o fapoela tabeng ya rona jwale se hlokahalang na ke di fiela taba ye kgolo eo ke gola mkhompe ya le mmona ka yana ke hore kgweletso ena e re ho Basotho ba borona bo ba mametseng ba le hona teng haholo ba sebetsang hore ka la pele go di ene re yang re lebile ya hlakubele le sela tlabele wa phala tlabele la sela leo le go tlabe di thakgowa re lebelletse hore ba tshwere ditokomane tse nepahetseng jwale ba qalelle go etsa dikopo tsa ho fumantsha ha sebetsa lapeng a sebetsa dipolasing a itshebetsa hore jwale a qalelle ho kena marangrang mme re tla fana ka hore na le bota le wa tlang ho kena ho lona website na ke efeng mme ha fitla jwale ke yona taba ya pele re ba ile hloko go tshwarela ena ha ya bule ya fela ina le dipehelo neng e tla kwala mme ke yona taba ya pele re tle re qale ho yona hore ka la pele hlakubele ka di bua se go mona ka di 1 tsa March le mo sona se ba tswa se ba mona re ithintsha le tuna o jwale sba ka di 1 tsa March nka ditume di a thagowa le beletse hore jwale Mosotho ye mong le mong a ba tshwere lengolo la mohiri wa hae a ba tshwere passport ya hae e nakong a be a bile ana le ID ya Lesotho mme taba ena ba le ID ya Lesotho e re o hlaha ka hare se seo Basotho ba leng ka so e re e bang o ntsa salletse morao nna ne gona ne re ka ra ipiletsa ho yena hore ha godi fela mohlomong a fumana a ba se a le ba hae bona re tlole na ha ona motho a tla go yena o jile matsatsi ha ona motho a tla mo tsekisa go hela o tswere passport e bile felletswe le ke nako passport ha ona motho a tla mo tsekisa taba eo a ba sa kena tseleng ya hae mme o tlo fumana sentse re ntse ditlhopho tsa o bona hore ha gotli re sa mo sebeletsa jwale ke yona pele jwale e nngwe ya date tsa bohlokwa tse ke lakatsang go ba e tshwae ke ena jwale ka re ile ga supa taba ena ena dipehelo ke hore ka la 31 la June 31 June di 30 tsa June ka la 30 June ke mola o tla bo go kwallwa dikopo e le go ka morago mona hona dikopo tse tla hlolwa di amohelwa e le go ba mabedi ba tla ukwa re he taba ena na ha ya bule ya fela ena le dipehelo e le gore mme ke a tseba he ba so di 30 tsa June le ya kwa di 30 tsa June re ya kwa ya ile nga bale a re jwang jwale tseo ke tsa hae jwa ha ka ne di jwale tseno tla ba tsa mme a ke rata gore itlebe dikwekwe tsa morago ne nga ga la ka tsaka ba fulufela le raha metsi ana tla se ke a psha Motaung ba shebile ndate hey
banna taba tse monate le tlile ka taba tse monate 4 million e mametse ba le mametse o thewa ba le mametse ba le kwana Bolimpopo ba le mametse ba le tlase Cape ba le mametse Basotho ba jwale ya re tla utlwa ntse re pheta le rona mme rule tse re bua pele le tona hobane le bana ba borona kwana gore Basotho ba tsebe gore ka di 30 tsa June kopo tsena di ya kwa ka di 1 tsa March phetape ro etsa lona di 1 tsa ka di 1 tsa March jwale ho tla bo bula gore Mosotho ye mole mo jwale a etse dikopo qetile tla rona temo ka Afrikaans ba re mo kort en bondig wees short and straight to the point that's how Afrikaans bana that is called that's ara mo Afrikaans le tona re a kwala jwale le tona la le tona ya tati kwa re le bidintate re na le letsholo le holo la Basotho ba ithaopang go thusa bana ba ba go bana bogolo ba taba tsa maganga batho bana bo re ba atamelang ga ba tsebe letho ka maganga mme ka nete e le gore re tla etsa gore batho ba hirileng Basotho bana ba Basotho le batho ba ratang setšhaba sa Basotho ba se le sona ka mona ke ke re getse ditlhopha tse re tla thusa gore batho bana ba tsebe kena magangang mme tukiso ntse re sebetse ke nana go sa rata ikata o re qala go ba nka pele go la 30 o re ntse offline ba sa kenyo magangang rona re qala go nka ka di komporo ka ka di computer mo ba leng teng di holo mo ka ta kopa di boholong jwale re romella moifo o qalang ho nka mabitso a bona wa tshela ka di computereng ile o kala 1 e be le go se re fida ka tshela ka mana ka magangang wa boholo ba batho ba ka mabitso ba ke ba tsaba go etsa wa ke ba fokola ba hiri ba bana ba ka ba lokisetsa ba kena le bona interneteng ile go ntse re na nne o re ka batho ba ba internet cafeing empa se ba bangata ba batletse mapolasing ke batho ba ka o fela rona re bole ka ho etsa letsholo mme re hloka batho ba ido ithaopa ha holo bana ba digolo ba teng kwa le setse ke piletsa le ba ka goma ka mana ba hae ka o fela re batla go tla le bona go le Free State mona empa ba bo Gauteng mo no di bo Valtech University yalo yalo tsa bo Pretoria ga ba kopa gore ba ka ba iketse mabotho a ona motho mo tata ka thepa ka bo ke sebedisa le thepa a bona gore bjale ba qala go bokella mabitso ana a Basotho gore re tsebe go a tshela ka mane ka sesibing sa dikopo bona ha bana matliti a le kaneng a gore ba ke kena ka ga maganga bogolo ba setšhaba sena seo re tlola sebeditse tshware ona temo ha ke sheba kwano ke tla nka Basotho ba bedi ba bararo sa tlo itse re le dipapadi monna tshiso tso re na le dipapadi ka jeno lena jwale ke nka Basotho ba bedi ba bararo bo bontate ba se ba hlalositse taba tsa bohlokwa tse kgolo ho bata taba ke ena ntate a qetang go bua ka yona gona jalo re Basotho bana ba borona ba thuswe ba ngodiswe kwano mona ntate o buile peta be bohloko ya bana ya bohlokwa haholo ya bana ka mantate ka mona o tshwere sisi o bua taba hore go tloa ka di 1 ho ya bula ingodiseng ka di 30 ho ya kwala ba bona ke yona e reng ke ba bedi ba bararo Basotho ntlo rona re a kgona ba fumana tlhombana le potso itseng